uthi ubaba wayeseJudiya ngomnyaka kwafika insizwa nje yahlala la eJudiya ibonakala ukuthi ayikholwa yahlala insukwana ubaba uthe mayesiyobhabhadisa yayisihambe yobhajadiswa yathi mayiphuma lapha emanzini kwase kukhuluma umuntu lapha kuyo esethi awushembe ngiyabonga ngoba usumbhabhadisile lo mntanami ube yihuzu engezwa kade ahambe ekhaya manje njengoba esebhajadisiwe nje nami sengigezekile ngawumenzela ke manje konke okuhle ngoba ubengezwa njengoba eselapha kuwe nje usezaba indoda eqotho konke lokho okwakhe lo muntu wayengakuyeka mayithanda angakwenzi ngikhuluma indaba yokuthi ke yithi esavuma ukuhamba kuloku kuhamba ushambe akanecala nelincane nje noma sehlulwa umthetho akusili icala lakhe lelo mhlambe wawethula umthetho kithi njengoba unjalo ewunikiwe uNkulunkulu okwethu konke inqumo ezethu manje ukukhanya kubekiwe phambi kwethu akufihlwanga izinto eziningi mhlambe wazenza zilikhulu ezinye abanye bethu babengeke bazenza ngoba babeza ucabanga ukuthi abantu bazawuthini abantu bazawuvuma yini ukukhonza ngesabatha zonke inkonzo zisonta ngesonto na abantu bazawuvuma yini ukuyeka ukupheka ngesabatha njengoba amakholwa elithanda kangaka itiye olunjani lolusuku okungeza ukuphuzwa ngalo itiye na nako ukuhamba ngeenyawo uya entabeni akusiyo into elula kodwa ushembe kwakungamkhathazi wayasho kanye yathi asambeni bantabami labo kuvumayo kubo bahambe okungavumi bahlale angasho lutho angabasoli kodwa abagcina bengenile bonke lwangena loluthando lokuyilandela lento